Mu buryo bukomeye kandi butunguranye Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin bukoze andi mateka ya mbere mu ntambara ya Ukraine yo kwinjira mu murwa mukuru Kiev nk'abagenzi nyuma y'ibibombe byarashwe n'indege ya Su-25, indege yihuta karundura y'igisirikare cy'Uburusiya itinyitse bikomeye. Ariko kandi nyuma y'ibi byabaye, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yategetse ko hakorwa umukwabo wo kumenya umuntu ukomeje kugurisha amakuru ku gisirikare cy'Uburusiya, ari nacyo gikomeje kubakoma mu nkokora. Ikaze mwese kuri page zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Mu kinyamakuru gikomeye Belarus Partizan bavuye imuzi igitero simusiga cy'igisirikare cy'Uburusiya kibaye mu masaha 3 n'igice ashize mu murwa mukuru Kiev. Ngo mbere na mbere abatasi b'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin bavumbuye ahari ububiko bw'intwaro bukomeye aha mu murwa mukuru Kiev, zari zirimo guteranywa n'abahanga mu gisirikare cy'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO ngo zibone koherezwa ku rugamba. Ariko icyakurikiyeho giteye ubwoba kuko igitero cya Su-25, indege y'Uburusiya cyazengereje uburinzi bwaho, hanyuma abasirikare ba batayo ya MGU 208 y'abakomando binjira ku muvuduko uri hejuru berekeza ku nzu z'ibanga zakorerwagamo izo ntwaro. Ariko inyinshi muri izo ntwaro zateranywaga zangijwe n'abasirikare b'igisirikare cy'Uburusiya, n'abasirikare 18 bari barimo kuziteranya bafatwa miri n'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Icyatumye Perezida Volodymyr Zelensky atangiza umukwabo ukomeye. Hanyuma ariko inzego zishinzwe ubutasi mu gisirikare cya Ukraine zatangiye guta muri yombi abantu bari kwifashishwa nk'abamaneko bakekwaho kugurisha amakuru ku Burusiya, bigatuma igihugu cyabo kinanirwa gutsinda bwangu no guhosha urugamba cyashoweho n'abaturanyi bacyo b'Abarusiya mu gihe kigera hafi mu mezi 3 ashize. Nibyo mu magambo akomeye y'umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky niyo yongeye kubyutsa uburakari bw'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere, nyuma y'uko uyu mutegetsi wa Ukraine avuze ko byamaze kurangira ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze gutsindirwa ku butaka bwa Ukraine. Ariko kandi nyuma gato y'amagambo y'uyu mutegetsi, inzego zishinzwe ubutasi mu gisirikare cy'Uburusiya zatanze amakuru i Moscow, maze Moscow nayo itegeka abayoboye inzego nkuru zirwanira mu kirere mu gisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine ko zigomba kugira icyo zikora mu kwereka Perezida Volodymyr Zelensky ko akomeje kubeshya amahanga kandi agiramiwe bikomeye. Nibwo indege ebyiri z'intambara zihuta ku muvuduko wambaye zinjiranye ibisasu bikomeye zituritsa bumwe mu bubiko bw'umurwa mukuru Kiev ndetse n'ibirindiro bishya by'ingabo z'abacancuro bavuye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Indege ebyiri z'intambara zihuta Su-25, MiG-29 nizo zakoze akazi gakomeye. Niko gukurikirwa n'inkuru zikomeye zanditswe na bimwe mu bitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi ko Perezida Vladimir Putin yatanze itegeko ryo kwica abaturage ba Ukraine mu rwego rwo gusebya Perezida Vladimir Putin ko akomeje gukora ibyaha by'intambara ku butaka bwa Ukraine. Gusa abasesenguzi n'abahanga bavuze ko Perezida Vladimir Putin nta kintu kibi yakoze, ahubwo yashotowe n'umukuru w'igihugu cya Ukraine, bikaba ngombwa ko asubirishwa ingufu z'umuriro z'ibiturika mu gisirikare cy'Uburusiya. Ni byinshi bikomeye tukikomeje kubagizaho. Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine na Moscow mu Burusiya habyutse icyuka kibi ko igisirikare cy'Uburusiya kiragaba igitero simusiga kuri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu gusezera ibitero bikomeye. Mu masaha ane gusa ashize n'iminota mike igera kuri 19, radio y'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti yatangaje ko abasirikare b'abacancuro ba NATO n'abanya-Ukraine bafashwe bunyago mu gitero gikomeye cyari ku muvuduko wo mu rwego rwo hejuru n'imbaraga zidasanzwe. Ni nyuma y'amakuru yatanzwe n'ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya ko hari inama iri kubera mu birindiro by'ingabo za Ukraine bizwi nka Saliva Ukraine itegura igitero gikaze ku birindiro by'ingabo z'Uburusiya. Nyuma yo guta mu gutwi ayo makuru, komanda mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya ku rugamba rwa Ukraine General Sergei Surovikin yategetse ko habaho kwataka aho hantu bwangu. Nyuma nibwo byavuzwe ko abasaga 649 bafashwe miri n'abasirikare b'Uburusiya, ikintu cyongeye gutumbagiza imbaraga za Perezida Vladimir Putin imbere y'uburengerazuba bw'isi ku rugamba, kuko byafashwe nko kunegekaza ubushobozi bw'abari binjiye mu mirwano ya vuba gutanga umusada kuri Perezida Volodymyr Zelensky uri mu mazi abira. Abasesenguzi bo bavuganye n'iki kinyamakuru bavuze ko amayeri mashya y'Uburusiya ku rugamba arimo gufasha igisirikare gukora ibihambaye bidasanzwe ku rugamba. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ibyakozwe n'Uburusiya mu gitero bisi cyanyuma ari amayeri yo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyije mu gutabara Ukraine bohereza ubushobozi n'abandi basirikare benshi ku rugamba, ubundi Perezida Vladimir Putin akora yandi mabara
kuki byavuzwe gutya ko igitero kiba nk'iki cyo gusezera? Ni nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko kugaba ibitero bikaze ku butaka bwa Ukraine bitagikenewe na busa. Ni nyuma y'uko kandi hari hashize iminsi haraswe ibisasu bikomeye kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Uyu mutegetsi w'Uburusiya yavuze ko ibitero bikaze byari biteganyijwe byakozwe ku buryo nta bindi bikenewe, kuko intego afite atari ugusenya Ukraine nk'uko ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bibivuga. Putin yabwiye itangazamakuru nyuma y'inama yabereye muri Kazakhstan ko ibitero bagabye muri iyi minsi byasenye ahantu 22 mu hantu 29 bari bagamije gusenya, bityo hasigaye ahantu 7 gusa. Ati ntabwo hagikenewe ibitero bikaze, ubu dufite izindi nshingano ziremereye kurushaho. Kuva kwa mbere w'iki cyumweru Uburusiya bwarashe ibisasu biremereye ku mijyi itandukanye ku butaka bwa Ukraine, mu cyo Perezida Vladimir Putin yise kwihimura gukomeye nyuma y'uko ikiraro gihuza Uburusiya n'umwigimbakirwa wa Crimea usenye n'ibitero by'iterabwoba, nk'uko ubutegetsi bwa Moscow bwashinjije Perezida Volodymyr Zelensky n'izindi nzego zishinzwe umutekano ku butegetsi bwa Kiev. Abantu benshi icyo gihe baguye muri ibyo bitero, abandi barakomereka bikomeye, ndetse ibikorwa remezo birasenyuka, by'umwihariko ibijyanye n'igisirikare cya Ukraine. Perezida Vladimir Putin yavuze ko intego y'Uburusiya atari ugusenya Ukraine, ariko aticuza kuba yaragabye ibitero biri ku rwego nka ruriya. Ati nibongera no gutanga izindi mpuruza zisa no kutuvogera tuzongera tubisubukure, ariko kuri twe uyu munsi ntabwo hagikeneye gukora ibitero bikomeye, kuko tuzi neza ko twamaze kuba negekaza mu buryo bwiza ku ruhande rwacu. Amasaha amaze kuba 18 muri Kiev hose humvikana urusaku rwinshi rw'ibibombe biturika bitari bisanzwe mu mirwano y'igisirikare cy'Uburusiya ku bacancuro baje kurwana kuri Kiev baturutse muri NATO. Ikinyamakuru TASS cy'Moscow mu Burusiya cyabonye amakuru yavuye ku rugamba, cyavuze ko ibya Kiev byahinduye isura kandi ko NATO yagobotse igisirikare cya Ukraine na Zelensky ubwe, ariko bikaba byakomeje kwanga ko basubiza inyuma abasirikare ba Perezida Vladimir Putin barwanira ku muvuduko uri hejuru cyane. Icyateye kuvuka kwandi mayeri y'imirwano ku basirikare ba NATO barimo Abanyamerika, Abongereza n'abavuye Mexique, yewe n'abavuye mu gace ka El Salvador muri Amerika y'Amajyepfo, batekereza gufata indege ebyiri zihuta za MiG-29 na C-27G Next Generation kwihutira kwataka ubutaka buri hafi y'umupaka wa Ukraine n'Uburusiya ngo barebe ko bacururutsa iyi mirwano, ariko biranga biba iby'ubusa, kuko radari z'igisirikare cy'Uburusiya zavumbuye ko indege zinjiye mu kirere cy'Uburusiya, icyatanze umuburo ukomeye ku bisasu bihanura indege maze zisandarizwa mu kirere nko muri metero 3700 uvuye ku mupaka, nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor. Ariko kandi maginga y'igisirikare cy'Uburusiya, abarwanyi b'Abawagner Group, Abanyachechenia, abarwanyi bavuye muri Belarus kwa Alexander Lukashenko barwanira iruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya, bokeje igitutu abasirikare barwana kuri Kiev ngo idafatwa. Icyatera Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Pentagon, Minisiteri y'Ingabo y'iki gihugu, kohereza itsinda ry'abakomando kabuhariwe rizwiho kuyobora neza abasirikare mu ntambara nk'umusada wo gutabara Zelensky wihebye cyane bivuye ku byo ari kubonera mu murwa mukuru rwagati w'igihugu cye. Ariko umwe mu bakozi bagize ubutasi mu gisirikare cy'Uburusiya yameneye amabanga ikinyamakuru Russia Gazeta ko 19 muri bo bafashwe miri ubwo bibeshyaga ku ikarita bakagwa gitumo n'ingabo z'Uburusiya. Bikaba byatumye kandi havuka ikibazo muri operasiyo yabo, kuko bivugwa ko nubwo bari bambaye impuzankano y'igisirikare cya Ukraine bafatanye ibyangombwa by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za